Suprugama ambasadora u Srbiji Maruška Topalović predstavila je svoje nove kolekcije marama, ešarpi, šalova, kravate i kožne galanterije, a aplauz je zavredila Maruškina demonstracija, kako sama kaže, stvaranja umetnosti na svili. Neki od supruga ambasadora već nose Maruškine marame i ešarpe, ali mnoge nisu do sada videle kako one nastaju. Prvi put dolazim u njen studio i gledam njene marame, ali i njen rad i impresionirana sam. Već sam nabavila nekoliko njenih marama, tako da znam kako su lepe, ali jutro sam videla kako ih slika i priprema i bilo je zadivljujuće. Bila sam mnogo zadivljena pre godinu dana kad videla sam prvi put vašu produkciju, vaše marame, vaše šarpe. Mnogo volim marame. Vi vidite, ja nosim rusku maramu, tradicionalnu rusku maramu iz vune i to je iz svija, iz svile. To je vrlo lepo. Ja sam advokat i sada sam bez posla pošto moj muž radi ovde. Pokušala sam da se bavim ovim, ali je veoma teško. Sviđa mi se i doći ću ponovo. Videla sam kako ona sama naporno radi i ima dobru firmu. Ima dobar ukus kada koristi boje i zaista mi se veoma dopada. Maruška je jedan plemeniti čovek koji je Bog nadario i dobrim dizajnom. Ona je umetnica jedna, ali je kao čovek ima veliku dušu i svake godine, već 5. godina zaredom, donira naš dobrotvorni bazar koji se organizuje svake godine u decembru. Maruška Topalović kaže da je ovaj današnji skup u njenoj firmi velika čast i pokazatelj da se ceni ono što ona stvara. Put ovog uspeha nije jednostavan. Morate da se borite u svakom trenutku, da nađete neku priliku da pokažete vaš proizvod i naravno taj proizvod mora biti izuzetno kvalitetan da bi neko ko ceni u svetu kvalitet, upornost, dizajn, mogao taj proizvod da kupi, da ga plasira i da priča o vama. U Čačku je danas Evropa i svet i ovaj događaj je bitan za žensko preduzetništvo, kaže Gorana Tanasković, direktorka Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović. Žene same po sebi imaju manje spremnosti i želje da nastupe van svoje zemlje, manje su znači zastupljeno inostranstvo i ovo je jedinstvena prilika gde one mogu da prikažu ono što rade, znači jednoj većoj populaciji, ne samo domaćem tržištu. Osim Maruškinih, suprugama ambasadora su danas predstavljeni i proizvodi čačanske firme Precizion i vinarije Aleksandrović, sa kojima studio Maruška sarađuje, kao i dela iz Galerije naivne umetnosti iz Kovačice. Sledeće godine Maruška namerava da uradi veliku kolekciju za njih, tako što će na svili reprodukovati motive sa slika naivaca iz Kovačice.